ለስላሴ የልጅ ልጅን አግኝቻለሁ። የልጅ ልጅ የገበያ ማዕከል በውስጡ ከ60 በላይ መንገዶች እንዲሁም ደግሞ ከ4000 በላይ ሱቆች ቡልማት ነው ማጁን ቪያግራ እንደሚክ ኖት አቮካዶ አወቀ ማይ ኔም ኢዝ አወቀ ኖት አቮካዶ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንድ የገበያ ማዕከል አሳያችኋለሁ። ይህ የገበያ ማዕከል በአለማችን ጥንታዊ የገበያ ማዕከል ነው። የሚገኘውም በኢስታንቡል ነው። ኢስታንቡል ግራንድ ባዛር ወይም ካፓሌ ቻርሺ ይባላል። በጣም ትልቅና ጥንታዊ የገበያ ማዕከል ነው። ይህ የገበያ ማዕከል በውስጡ ከ60 በላይ መንገዶች እንዲሁም ደግሞ ከ4000 በላይ ሱቆች አሉት። ይህ የገበያ ማዕከል ብቻውን አንድ ከተማ ማለት ነው። ዛሬ ይሄንን የገበያ ማዕከል ነው የምናየው፣ አብረን እንቃኝ። ይህ ግራንድ ባዛር እንግዲህ የተመሰረተው ከዛሬ 500 ዓመት በፊት በኦቶማን ግዛት ጊዜ ነው፣ ወይም ደግሞ በኦቶማን ኢምፓየር ጊዜ የተመሰረተ የገበያ ማዕከል። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ የዚህ ግራንድ ባዛር ውስጥ የገበያ ማዕከል ውስጥ ከ4000 በላይ ሱቆች ይገኛሉ። ከ4000 በላይ ሱቆች ይገኛሉ። የወርቅ ቤቶች፣ ልብስ ቤቶች፣ የምንጣፍ የቱርክ ምንጣፎች እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ኳሊቲ ናቸውና እነኚህ የሚሸጡበትን ቦታዎች ዞር እያልኩ እየጠየኩኝ ያሳያችኋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ከ2 ዓመት በኋላ አንድ የኃይለ ስላሴ የልጅ ልጅን አግኝቻለሁ። የኃይለ ስላሴ የልጅ ልጅ ጋር ተገናኝተናል። ዛሬ አብረን ነው ዞር እያልን የምናሳያችሁ። ላስተዋውቃችሁ። እንደነው ሰላም ናችሁ? ሰላም ያወቀ ቤተሰቦች። በመንገድ ላይ በነገራችን ላይ እየሄድን እኔን አፍሪካ ነው የሚሉኝ፣ እሷን ግን ተቀልድብኛ የት ነው ወደ አረብ ነሽ ወይስ የት ነው እያሉ አስቸግረውታልና የኃይለ ስላሴ የልጅ ልጅ ነች። በነገራችን ላይ የኃይለ ስላሴ የልጅ ልጅ ያ በስኪ ይሄ ግራንድ ባዛር በጣም ትልቅ ነው፣ የዓለም ጥንታዊ ነው። እንደገናም ደግሞ በውስጡ ከ4000 በላይ ሱቆች አሉት፣ 60 መንገዶች አሉት። በጣም የሚገርም ነው። ባይዘው እዚህ ከገባችሁ ምንድነው እስኪ የምትለው ነገር፣ አንዳንድ ነገር የምታውቀው ነገር ካለ ስለዚህ ግራንድ ባዛር የሆነ ነገር በላቸው እስኪ። አሁን እንደምታዩት መንገዶቹ አንዴ ከገባችሁ ለመውጣት ራሱ ያስቸግራል። ውስጥ ለውስጥ መንገዶቹ ብዙ ናቸው። የተለያዩ አይነት ሱቆች አሉ። ምንጣፎች መግዛት ብትፈልጉ ከሆነ ልብሶች። ከዚህ በፊት እዚህ መጥተህ ነበረ? የሆነ ነገር ገዝተህ ታውቃለህ? ፕራይሱ እንዴት ነው? የእቃዎች ዋጋው ከሌላ ቦታ ይወደዳል። የቱሪስት ቦታ ዋጋው በአንጻራዊ ከሌላ ቦታ ይወደዳል። ግን ያው በብዛት እዚህ መጡ ሰዎች እንደዚህ አንቲካ ለማስታወሻ ስለሆነ የሚገዙት በዛ ምክንያት ዋጋው ይወደዳል። ነገር ግን ኢስታንቡል ለምንም አይነት ምክንያት የሚመጡ ሰዎች ይሄንን ቦታ ሳያዩ መሄድ የለባቸው። በጣም የሚገርም ነው። በነገራችን ላይ ቢያዩ ታሪፍ ነው። ብቻውን ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ከተማ በሉት። በዚህ እንደምታዩት አሁን በዚህ የተለያዩ ሱቆች አሉ። ከተማ በሉት። በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ትልቅ ነው። ሄዳችሁ ዞራችሁ አጨርሱትም። በነገራችን ላይ እዚህ የገበያ ማዕከል መታችሁ ምንም አይነት ነገር ስትገዙ መደራደር እንዳትረሱ እሺ። አርት ኦፍ ባርጌኒንግ የሚባል ነገር አለ። ቱርኮች በነገራችን ላይ ሻይ ሰው ነገር ልገዟቸው ስትፈልጉ ሻይ ይሰጧችሁና ቁጭ አድርገው ነው ፕራይሱን የሚያሳምኗችሁና ሻይ ሲሰጧችሁ ወዲያውኑ አምናችሁ እንዳትከፍሉ ተደራደሩ። that is the art of bargaining. merhaba. Hi. Hello. How much is the price, bro? My friend, these are 4,000 lira. This correct? 4,000 lira. Yes. Look, this is the simple one. The black. Give me black. And there is writing also original price, and the original shop price is writing here. So this is 4,000 Turkish lira. Turkish. Okay. If you want, I can give you. Last price. If you want to buy more than one, for example, I mean like 2 or 3 pieces, I can give you discount. Just I want to buy one. I give you last price if you pay cash 3,700. 3,700. Yes. ይሄው እንዳልኳችሁ እንግዲህ ሱሪ ልገዛ ቁጭ ብያለሁ። ሻይ አምጥተዋል እንግዲህ ከዛ ሊከራከረኝ ነው እንግዲህ። You bought a tea for me. Yeah, because Why? this is our culture.
Yani if you don't buy something, even when you come directly, we can ask the first time, do you like to drink something or do you want to eat something? It's Okay. our culture. Ama abi gerçekten şey istiyorum, indirim istiyorum gerçekten. Bak ben sana İndirim istiyorum. Bak ben sana samimi söyleyeyim. Aha. Normalde Yani bunları- kart ödeyeceğim ilk önce. İşte bak Yani bir de nakitim kartı- yok. Bak şöyle yapalım. Sen kartla ver, tamam mı? 3700'ü okey. Ben sana ekstra komisyon almayacağım. ጅንስ እንዳልኳችሁ በነገራችን ላይ ወላችሁ ሻይ አመጣልኝ ሶ ሊያስገዛኝ ነው ማለት ነው። ጅንስ ሱሪ ኦልሞስት በኢትዮጵያ ብር ስንት ማለት ነው? በዶላር ባይዞ $100 ነው እያለኝ ያለው። ኦልሞስት $100 አዎ፣ ለዛ አካባቢ ነው እያለ ያለው። እንግዲህ ቀንስ እያልኩ ተራከርኩ ነው። ኡችቢን Sen üzüyorsun ama beni. Seni hiç üzmüyorum. Sen beni üzüyorsun. Ya. Şu an öyle dersen üzersin beni. Yok 3000 ödeyeyim. Tamam şöyle yapalım, tamam mı? Hı. Sana 3500 yapalım, helalleşelim, tamam? Sen de helal, ben de helal, tamam? Bir de güzel 3500. poşet benim içine de koyayım. Bak burada ekstrem düğmeleri de var, ekstra düğmeler. Kaybedersen taktırırsın, tamam mı? Sen de biraz gel, ben de geleyim Bak, yani. Gerçekten 4000, 3700, sonra Yok 3500, ya. sana Oo. 3500 daha. Bir de bak ilk müşterisinden siftah yapacağız. O yüzden Gerçekten. sana bu fiyat. Normalde bunlar Tamam 4500. olsun 3200 olsun. Tamam 3400. 3400 helal. Tamam. Şuna bir poşet verir misin? 3400. Tamam. tamam olsun. ሶስት ገዛሁት መሰላችሁ 3400 የዚህ ሀገር ብር። Bangladeş. ባንግላዴሽ hangisini tavsiye edersin? Yiyecek bunlar değil mi? Turkish Delight. Lokum yapıyorsun. Lokum hangisi? Ne kadar mesela bu? Kilosu 1200 lira. Karışık olsun. 250 liralık değil mi? Tamam. Ne kadar kaldın burada abi Bangladeş? Ben He, burada 12 sene. 12 sene. Senin mi burada yoksa Yok bir çalışıyorum. çalışıyorsun? Yiyecek Tamam, şimdi ye, bu. bak. Deneyeyim ya. Burada denemem lazım. Poşet değil mi? Deneyeyim koy bir tanesini. Yani poşet istiyor mu yoksa böyle Nasıl ya? Kalsın. Bak lokum istiyordu, bunlar lokumdur. Lokum değil mi bunlar? Ya basayaቸው እስኪ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ሎኩም ነው የቱርኪሽ ሎኩም vermiyor değil mi? Tamam. Lokum yapıyorsun ha. Okey. Al brother. ያ ሌሎ ሎኩም ነው ተርኪሽ ሎኩም ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ እዚህ የገበያ ማዕከል ውስጥ የተለያዩ ባህላዊ ምግቦችም አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ሎኩም ነው የቱርክ ይጣፍጣል። İstiyor Hadi. mu bunlar biraz? Ya sonra gelelim ya. Var, bunu yaparız. Tamam. Bunlara var macun, Viagra. Bunlar ne? Macun. Viagra? Viagra ne demek? Al istiyor. Hangisi? Ya ilaç mı yoksa yemek şeklinde mi? Bu bal var. Bir kaşık yiyecek. Hı? Hangisini mesela alayım mı? Mesela bu. Hepsini aynıdır. Bu bundan bir kaşık yiyor. Ne için? Kalkıyor yani. Ha, tabii yani. ይሄ kalkıyor, እንግዲህ onu ይሄ güzel. የምታዩት እንትን ነው ማር ነው። አንድ ማንኪያ ከዚህ ላይ ከወሰዳችሁ በቃ ተሽክላል ክራል Yani teşekkür ederim. Nice. Let me buy something from you. Ethiopia, by the way. Do you know Ethiopia? You know Ethiopia? Which continent? Africa. East Africa. Yeah. Oh, Addis Ababa. You know Addis Ababa? Yeah, brother country. Addis Ababa is a very beautiful city now. Eritrea, Djibouti, Somalia, Ethiopia. Wow, have you been there before? Have you been in Ethiopia before? Addis Ababa. For the future. Yeah, nice. Give me this one, discount. Give me discount. So brother country. Komşularımız var Etiyopya. Brother country. So give me discount. ይሄን ትገዛለህ? Ben Oh, thank you very much. ben içtim. Sugar, okay. Thank you very much. You work here together? This is you? My brother. Your brother? Okay, I will buy this one. Turkey. Okay? And this one, right? These two. These two, how much? 180 150 مليون كده 200 ليره نفس الشيء 300 Together? How much together? 300.
Onun videosu için şey yapıyoruz. Fırsat kalmıyor ki bana da. He speaks English, Turkish. Ben Muşluyum. Muşluyum ben. Muşluz. Evet ya. Fenomen olma yolunda. Together, this. Olacak. Yarım porsiyon. Yarın porsiyon diyor. Together, how much? Together, yeah, discount. Give me discount. 180, Okay. 200, 380, No. 300 lira. So this one 100, this one 150. So 250 Turkish lira. 250. Bak zaten ellerine Very nice tea. İsmin ne? Yapsıra. Yapsi. Yapsı. Evet. Benim Ömer. Ömer memnun oldum. Avoka. Avokado ya. Avokado değil ama. Avokado değil. Avokado değil. Avokado? You mean avocado? da var abi. Bence bundan daha olamaz değil mi? Yani. 150. Onu fark ettim. 250. 300 ben alırım, sorun değil. E? Biz So how much is the price, bro? How you are selling this? Hangi Yeah, ah, really? How much is the price? For example, this side, how much is it? The price? 1,000 lira. 1,000 Turkish lira. Oh, only 1,000 lira? BTL table? Anta diamond yani. Brilliant. Aha, diamond mı? Ha, ne kadar oluyor o fiyatı? İşte sabit bir fiyat yok abi, onlar da değişir. Garanti. Mesela şimdi ne kadar mesela? Mesela ne ama şimdi ne istediğine bağlı abi. Yüzük mü istiyorsun, küpe mi istiyorsun? Yani öyle Yüzük mesela. yüzük, bunların hepsi kullanmıyor. Atıyorum burada 500 dolara da ürün var, 5000 dolara da ürün var. Anladın mı? Öyle fix bir şey yok. Ha, fix bir şey yok. O zaman mesela bunlar yüzük 500 dolardan başlıyor. 500 dolar farklı söylüyorum yani ortalama. ያው ጥንታዊና በጣም ትልቅ የሆነውን በዓለም ላይ ትልቅ የሆነውን ግራንድ ባዛር ወይም የገበያ ማዕከል ያየነውን ይመስል ነበረ። ከዚህ ገበያ ማዕከል የተወሰኑ አንዳንድ ነገሮችን ገዝተናል። እንግዲህ ወደ ቱርክ ወይም ኢስታንቡል በምንም አይነት ጉዳይ ሲመጡ ይሄንን የግራንድ ባዛር ወይም የገበያ ማዕከል ይጎብኙ እንላለን። ሳይሄዱ እንዳይመለሱ። ይሄ የመገበያያ ብቻ ሳይሆን እቃዎች የምትገዙበት ብቻ ሳይሆን የቱርክን ባህል ባጭሩ የምታዩበት የገበያ ማዕከል ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።